Sanibonani baphulaphula. Ra! Sesingenile bafowethu. Nganza kwethu. Ngicela nithintele ibhathini lebomvu elibhale usubscribe. Wenze sure ukuthi uyalike. Ungangeni nje bese uyalala. Ulike bese siyaxoxa. Khuluma indaba bafowethu. Into kanjena ke. La kosisi bethu nobhuti bethu bobabili kukhona into abayenzayo esilimazayo. Hey, ngoba imali impande yesona. Nganza kwethu lento yokuthi nithanda imali inifaka esonweni. Hey, yayibhalile le ndoda yayibhala iBhayibheli yathi imali impande yesono. Yayiqinisile. Kanjani na? Kunabafowethu abahamba beyothwala. Bethathe yonke into bathwale. Siyababona nalapha ku YouTube. Beveza obuhle ububi bengavezi. Begabisela laba bangakayi ukuthi amabaye bayothola okuhle lokho abakuvezayo kodwa ububa khona bengavezi. Abanye sebalahlekelwa omama, abanye abanababa, abanye abakhona ukuzala izingane, abanye umuntu akakhona nokuba nentombi. Ngoba kunogogo nje owakhandelwa yena omenzela imali lokho akafuna intombi, noma kunalensizwa eyakhandelwa umuntu wesimamothize lensizwa ayifuna intombi. Abanye babo baze bayifihle ngokuba izangoma. Hey, seziningi izangoma la emhlabeni wakwethu. Angisho ukuthi njalo ngeneleni kodwa nje sengiyasho izangoma seziningi. Umuntu uyabheka izangoma ezatshelwa ukuthi kumele ziyothwasa. Utshelwa kanjani ukuthi kumele uyothwasa? Mina ngikhula angisisi sangoma kodwa ngikhula ngangazi ukuthi sangoma mina ubungoma lokhu kuyakufikela. Akuyo nje into evele ubusutshelwa isangoma esinye ukuthi wena kumele uyothwasa. Mina ngangazi umuntu avele inyamalale nje. Yabo izangoma zamanje ziyathwasa, ezinye ziya actor lapha siyabona zingama celeb. Hey, kukhona ukushaya amanzi ngalento yobungoma. Ningakhulu ukushaya amanzi kodwa ngeke ngene lapho kakhulu. Into engizoyibeka nje mina icace la ukuthi lento yokuthwala abanye ke bathwele ngakho lokhu beyibiza ngezangoma oma slay queen zangoma. Lento yokuthwala bafowethu iyanilimaza noma ningasitsheli. Iyanilimaza lento yokuthwala. Ngani ngoba abanye babo umuntu uthwele ngokuthi nje kumele alala namantombazane ehambe efaka lezi inyoka esiswini zamantombazane. Nani ke mantombazana akithi ngenxa yokuthanda izinto nemali elula. Ulukuhlu kule ndawo le emgodini kwalatha. Yekani ukuthanda izinto eningayisebenzelanga. Ngizokhuza namhlanje. Into uma ungayisebenzelanga akusiyakho. Into uma ungayisebenzelanga akusiyakho. Umuntu uma ungamona ngekhanda leyo ndlu awukwazi ungena ngaphansi kwayo ulale. Akusiyakho leyo ndlu. Phuma lapho ngoba uyidonsela amanzi ngomsele. Izulu lina. Kanza kwethu ngiyayikhuza lento kakhulukazi ngiyabona iya ngokuya bakhona lento le. Bese ke kuba khona lento le ukuthi kunabantu uthola ukuthi umuntu kunobiyoni phakathi kunayo yonke ngoba yabona isonto laseZayoni selahamba kwaze wafika la ngazuthi selithanda ukuba nesihlava esithile. Umuntu ungena ngalo mayefuna ukwenza izinto zakhe, aphakamisa izinto zakhe. Uthola ukuthi ngapha ushaya isigege. Ngakhulela khona ke mina eSayoni. Ngapha yena wenza into zakhe, uyaphakamisa into zakhe. Kanza kwethu akakhona futhi lapha akekho umuntu engimsophile. Into nje engikhuzayo ukuthi hey siyayithanda imali ma-Africans. Siyithanda ngangokuthi ngaze sibulale imindeni yethu. Siyithanda ngangokuthi singaze siyibulalele. Engabe imali inkulu kangako na? Engabe sidinga imali ngampela kanje ukuthi sesingaze ngiyazi ukuthi khona imali siyayidinga kodwa nganza kwethu ngiyakhuza umhlolo. Ngizokhuza nje lo mhlolo ngubona abanye siyabuka lapha ku Facebook nakuphi sebehamba ngezisu. Hey kanjani yini
yini ungahambi uthola indlela engcono yokusebenza imali? Yini sikhuza igebengu ngapha, sikhuza abantu ke manje abalokhuzayo ngapha. Yabona nje iSouth Africa ikhona yonke leminyombo lemibi. iSouth Africa ngathi iGomora manje, Sodoma, la kudansa khona yonke inhlobo kaSathane. Umthola tshekeza ngomsila uSathane. Kanza kwethu asiyekeni lento, ngiyanicela. Asiyekeni, iyasilimaza kakhulu, iyasilimaza. Omunye uthola ukuthi uthwele akekho umuntu omlandela emva kwakho sokumele ukuthi aphakame. Bonke labantu abakulandela emva kwakho sekubacindezele ngalento yakho wena ngoba uhambe wayocela inyanga thize ukuthi kusize. Akusekho okuzolunga ke lapho, sonke sekuhlangene nje kuubende, kuthule ubendle, kuthule kuthethu. Laba abangemumva bayohamba inyanga beze beyiqede lokhu kuthiwa bayathakatha. Kungaveli ngoba uwena uhambe wayoganga, wayocela into yokuganga. Kodwa wangabe usawutshela umndeni ukuthi kanza kwethu sengigangileke la, sengithathe konke okwenu ngakuhlanganisa kwabakimi. Ngoba ukuganga bafowethu, ukuganga kungcono khona kuthiwa ulandela isonto labangisi. Kungcono nakuqala wayekhona uMvelinqangi, mina ngikwazi nokuthi lokho isonto lamangisi uMvelinqangi wayekhona nakuqala. Kungcono wakhona lokho, mina ngubona ngiyaxolela impela futhi ngiyakusupporta kakhulu ngoba angihambi ngothakatha umuntu ukuze ngithola amandla. Ngiyakhuleka nje ngibhekisa imehla phansi, uNkulunkulu angiphendula ngalendlela angiphendula ngayo. Hawu nganza kwethu saphela, usaphela. Kunabantu abangasakhona ukwenza next. Nenganza ubulale nesizukulwane esilandelayo, ubulala umndeni wakini ukuze nje wena kuzoqhama wena. Nganza wethu ngiyanicela, nani ke bosisi, yehlisani ukuthanda la kwabesilisa, nibathandele into zabo. Ngiyayikhuza le ndaba ngoba ngiyayibona inesihlava and akekho umuntu ozokhuluma ngayo ngoba la ku YouTube siveza izinto ezinhle kuphela. Lapha ke mina uma kule channel usuke uzolalela amaqiniso, ngiyalungisa ngubaba. Uma ungibheka nje thatha le ntshebe uyifake bemhlophe qwa, ngilo baba ohleli lapha ngaphansi komthunzi obheka izinto bese yakhuluma ukuthi hayi ayisuka nje mayizawuduma. Kanza kwethu asiyeke lento kakhulu. Zama ukuthi ujuluke ukuze uthole lokho okufunayo. Zama ukuthi juluka ngempela. Zama ntombo, ngiyacela, zama ntombo, juluka ntombo, juluka. Kanza kwethu ngiyibeka lale bese ke ngizongena kule yesibili. Le yesibili ke ileya abantu besimame, abantu besifazane, ibhekiswe kubo kakhulu. Kunento eyenzakalayo lapha esethanda ukuthi ibe ilokho abathi ngesilungu itilent. Uma ngabe abantu ama-politicians la efuna ukuwina inhliziyo zethu, kufaka umuntu wesimame phakathi, ebe ngathi lo muntu wesimame engazi ukuthi engahambe ebe umuntu omnyama. Yini kumele celebrate ukuthi umuntu wesimama omnyama uyiposition ethize? Engani kwaseqaleni omama babehlezi bengopresident bemizi yasekhaya. Yini kumele si-celebrate manje lento ukuthi umuntu wesimame ukundaweni ethize, viva comrade? Enganowini babekhona belwa. Kumanje umlando yebo ugqitshwa yilaba ababesilisa abangathandi ukubona into enhle. Yangiphiki kodwa ke into kumele siyibheke, lento iyasiqhatha. Lento ikhandiwe ilitulo elizawuqhatha thina namakhosikazi ethu, ezoqhatha thina nosisi bethu, ngoba nasekhaya nxazane kuzothathwa umuntu wesimame bese ebekwa la, lo muzi usuke usukhande ngendlela eyimpi. Yimpi lento eyenzakala. Angiphiki ukuthi abantu besimame kumele baphathe, kodwa ngendlela okuvezwa ngayo, lento eqanyiswa ngayo ukuze kuwina amavoti. Ngibuka nje lapha kule ndaba la kaJoe Biden lapha eAmerica, umuntu omnyama ovelile lapha oku-Obama, kwaphinde kwavela lo owumuntu omnyama esingamqonda noma umuntu omnyama wesimame lo ongathi bathi uyivice.
yonke lento umuyibheka ilitulo lokukhanda ukuthi thina abantu abamnyama sivote ngoba sibaningi thina abantu abamnyama lo siwabona amandla siyalinyazwa zolibeka nje liqonde ngqo mina ngokubuka kwami ubengcono lesisilwane lesi obathi uDonald Trump besingcono lesasilwane ngoba besingacontroleki nakubo laba abafuna lo angene besingcono lesasilwane lesiyana sikhona nje kumanje nje asina vaccine ingenxa yalesasilwane ngoba senqabile kumanje ke njengoba siphuma nje senisikhiphile ke nina nahamba nayovota na learned people ngoba nkosiyami umuntu omnyama kusekude la kumele siye khona learned people bahamba bayovota bathi ha Joe Biden hey ayikho lento iyeza ke le vaccine leyathi ninqaba manje ngiyanitshela ningasho ukuthi ngintshela sizobe sifaka la ngenkani zomuza nani la nifaka ngenkani izovezwa ngazuthi into enhle ayizokupholishwa izocebezela wena wabona i-cold drink iphume efrijini i-Coca-Cola izocebezela nje imanyazela lithi ize la kuthiwa ifaka uphindele emsebenzini hey angisho ukuthi ngithini kodwa nje inkulumo zami zibheke lapha zilapha kuthambile noTrump ngiyakhala nganza kwethu ngiyakhala kukhona la kushotha khona kithi singabantu abamnyama angeke siphendule nje abantu bebala kanje besiphendule nje sibavumela uqhathwa impi kwaliwa lapha kwavela olokhuzana Black Lives Matter bazalwa yiyo lento le kuzalwa bonke labo Black Lives Matter nje kuzalela ukuthi kuzowina lo Joe Biden ngampela ngabe kuyinto leyo abebala abacabanga ukuthi thina vele ukuze besiwine kumele bedlale lento le bayadlala nithi nina yini endlala lento yebala hayi abelungu abayidlalayo hayi bayadlala lento yebala yabona umlungu mase efuna ukuwina uza ngakini sivezela ama video la khona alula khona abantu abamnyama bayadlala lento yebala bayadlala siyalimala kodwa nganza kwethu siyalimala impela ngifuna ukuntshela manga ngoba lento yenzeke eAmerica iyesithinta thina la izwe nje lilonke iyathinta iAmerica phela izwe lokuqala mina ngifundiswe yibo laba basho njalo bathi izwe lokuqala lokho abathi first world country la yibo laba basho lokho namhlanje ke nganza kwethu ngiyacela kunini ukuthi nike nibhekisise kahle lento into mayisize siyinhle isipholishiwe isiza nezibhishe enje ezisupportana namnya ke nibheke nithi niphendule ngoba into uzoyibona kahle kumele uyibone macala onke uyibone nge4D iyahlupa lento lenganza iyahlupa kakhulu ubona umuntu wesimame efakwa kanti akafakwa ngoba ezophatha ufaka ngoba ezophatheka vele umuntu wesimama uNkulunkulu wamkhanda ukuthi aphatheke ukumkhanda kwa ngeke sikushintshe lokho ukhandwe umuntu okumele aphatheke ebe umsizi manje ngoba sebembekele lapha bazompha lo muntu abamfakile uma ungagubha kahle lo muntu lokuthiwa impukane ziyasho ukuthiwa lo muntu bebopha abantu abamnyama lo nithi umuntu wesimama umuntu omnyama abanye uyabuka lapha edithasini ave sengathi ngiyamthanda lo Joe Biden already inkosi yami bakithi kusho umuntu we-PhD candidate ubukuthi kusemnyama la kukhona la kusamele kukhanye kusemnyama la kumnyama yabona ibalo lemnyama kuze kube emnyama ngeshilo khuzana hayi ifunakala lento kangathi mina ngizonitshela nje ngoba angilala endleleni senohamba ke niyongibhempa ke bengivale kodwa cha kanza kwethu iyangihlupha lento ngoba kuvele ukuthi angiheyize mangizwe umuntu ekhuluma women power ubhekele women power when it matters the most ayikho women power hlezi ngena as vice president mhlazani futhi yangena as president izowisa khona ezokulimaza niyakholwa nina nihamba amasonto nifunda amaBhayibheli niwaphethe niphethe olokhuzana amaBhayibheli lawo bani lawo esingisi esikhulu leso doshada kodwa nihlulwa nje ukuthi ke nibhekisise kahle ukuthi lona iBhayibheli lithini ngoba ezinye izinto ngempela idinga uNkulunkulu
bazodlala abantu nivuma sidlalwa abantu besigende besenze lokhu za bayasiqeda nya how bakithi futhi kuyasiza ke thina ngoba sisebenzela inkampani zabo kamhlobo sihamba sizibuka ayikho lento lekuthiwa hey women power ayikho ngisho kubo ayikho lonto le ayikho gede bayisho lamache amawela seChesterfield gede lonto le kulungile kodwa ngani zakwethu angilwe ngoba sengikhulume kabi kangaka still ngisandinga ukuthi ni subscribe la uzenzuza amaqiniso niphinde ni like niphinde ni comment hawu yena silwe siyalungisana iva kwelinye iva kuze kuphume elinye iva ngani zakwethu bye bye.